Imphal East District के Andro Assembly Constituency के मनुंग सने लेरिवा आजाद गोलाई देगे कैथल मानबी फाबुगी किलोमीटर 13 सांगबा लंबी असि थौबाल तुरेल नुंग लेंगोई ट्रक ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन की माइके देगे अहुमलक सुबोइना सेमजनख्रे लेंगांगना मतम कुइना मिराइदुना लेरखिबा लंबी परिंग असि पॉटहोल्स क्या लेबा अमसुंग उफुल हौबुना मियान साथोक सासिन तौबा अमदि नाक येता लेरिबा मियाम के हक्सेल दा साउना सिंगनबा अम ओइरे लेंगा के माइके देगे लंबी असि सेमजनद्रिबा फावबा खरादा ओरबसु खुदोंग साबा लेहनब वाखलोंदा एसोसिएशन की माइकेदगी नुक्साक सिंह थादुना निंथिने सेमजनबगी थबक पाइखटखिबने हाइरे Security Force na state asigi mafam kya da operation sathaduna khusu kulai kya phagat paletri ngarang su Thobal district ki Lilong police station na konba usoi popi gi singi saruk singda Manipur police amasung Central Force ki apunba team na operation sathaduna khusu kulai kya phagat pangam ke phagat khiba khusu kulai singi manungda single bore barrel sniper ama country made rifle ama ammo carbine magazine ama .303 ge magazine ahum high explosive hand grenade ama detonator ama 7.62 by 39 mm ge live round manga .32 ge live round taruk 9 mm ge live round ama 303 ge empty case taruk 7.62 mm SLR ge empty case mari 7.62 by 39 mm ge empty case taruk green smoke 80 mk 1 ama essential and ani tear smoke cell ahum antenna galwenana DYT radio set ahum charger amasung adapter amamam nei phagalaba khusu khulai sing adu makha tana thijina ba Lilong police station da sinakre hairi Kangpukpi district ta popi yanthatuna mahan bagi thabak loiba naidri ngarang su district asigi manung sanba Y Langkhong village ki mafam singda akhanaba operation ama sathaduna khullasi ki mafam kharada ekar kunmanga rom pak sauna tharamba popi pambi sing Kangpukpi district police amasung samaga kuntram doi suba battalion CRPF ki platoon ani gi apunba team na yanthatuna mahan ke adu mainamak thodok aduga mari lenina mi phami pun yobagi pawdi leite Kaksing district ki Palel police station na konba Palel gi mafam sing ngarang Manipur police na drive sathaduna yungom sung yungang sing phagat pangam krai phagat ki ba using adudi Indian made foreign liquor quarter bottle tara manga full bottle nipan half bottle kunmathoi yauna DIC liquor samaga marifu taruk nei tungda using adu thugaiduna amadi haidok tuna mahan ki hairi